ka senjuk kirang ba kur kabri uhnyo trap menta kasngi satjan ka arpunyo terik unai lur arhajar arpusan kalayo ban penlong ya kador barba kabalai kum shibenta ban yo ban pen scam ya kinongkit kam jongka ya kabala penlong hadinam hall jayau pedeng shillong. Ha kaba uba strong pillar kharjana bade u chairman jongka KHADC uba peniat sings EMCEM barim kumju ru kinongelam jongki kur baper kile don lang hakani kasngi. Kinong kitkam ya kabala depen scam menta kasngi kilong u Presiden ba RL Kharpran, Working President ba Erwin Sutenga, General Secretary ba Rafael Warjeri, Treasurer ba Erland Sun lembat kiwe. Haba ai jingkren hakani kasngi uba strong pillar kharjana ulaong ba kalongkur ka baklan kam dei hakat senjuk kadai ling ba kikini ni kikur ba pher bad ulaong ru ba lada ka longkur ka tlot ka senjuk ru ka tlot da ka ba ulakentu ba ka senjuk bad ka kur kidai ban shimlang ya ka jingkit kle ban wanra ya ka bha kamyat ha ka imlang sa lang. Kasenjuk ka lapan pauru ya ka jing benyau ya ka jing klat no kinongelam bakrau bat besbun mensim kum uba HS Shella ba Herman Nongrum kum ru kila ai kuble ya uba penyat sings EMCEM barim ubala kershan borba ya kasenjuk naduk kipor balalej haduk kini kisngi bamenta. To ngin perlong yang kata kalongkur kabaklan sa sisir pat kalongkur kabaklan kamdai lembah kesenjuk kalongkur kabaklan kadai lembah jompi kikur paper kibadai kini jom kikur paper kadai lembah jompi lada phi kum kilong kini fitlat kesenjuk definitely kamtlat kasenjuk kala ban ai ka cikikai lani kala ban ai kano ka program ka ba yandai berkata ban ka cik pentlain hagi babon hagi banta andre lada mangabat ba phi pat ibadai kita kikini ngem shim ya ka lani ngem snam ya ka ban pentlain ya ka lembah ka kur la jam kalam le noi ya kasenjuk na ta kana ni dei ban shim ya ka cikiri iwei pai what up tak hadu berusaha tetap ngamtem kai ka baca hakani kari ka bi jeli nawan hang niru kelasan dan angin punya kubur bana kumbang yi mata syri sami balami sa kuthat cenda hari bi jeli ro asrak ban rumah te kaniru kamdei ka imlang salang kabante lakam ring ini ban mau kita ro kidai kikur jong nore jong banangais kam ada kikur kila bante lakam lese kani ka process of third gender kala panwan ngamtem tambahan yang mata ada gi nang la bante lakam dalile kanong Syari nungwi Gibriel kena sekolah mentala ada pipen Pimla ban penbor iki lada kikwa ban identify yalade ban identify yalade ngade way kasyong ha kamon jam tu kena kata kala poin stage ban habang apek iki news kidan ke belawan ban identify hapok kakur ba Mr. George I want to identify myself as a cat. Ngamdei human being, I am a cat. Kita kibawan pada identify lagi. So, nama bagi ik so dan ik miau pula kita identify ini pada. Tengah su, I lupa kacing maham. Lupa ketika social media pula telap pula. Bayo kani kajingja kabajah resmi kan wajah kani kari itu. Telara kawan kum kata kajingja yano pin kena yang imlang salam ni pin kena yang kesnam ni pin kena yano. Na tak kadau
ya pi ikur per badan bangin lain na kita gigi baru kasyong ha kakur kabak lain kasyong ha ulang kenyi wak lain ban yalong in touch begitu ki persa jom hina por semua kalau dai ke bagi kena bau tau kunyi ule ayu ula persa ula boleh ter kalau dai begitu nama ngai bon kita kilong kunyi watang ban phone ni ki persa begitu phone watang ban keli kumno hilang ro gitu le tidak kita kai kadau pelong dia kilong kunyi banle kita ngamtem retan koi kadau pangatep ka balada ngi ku kilong kini ile kita kapan pa bagi ngi perfect belum ku kini bagi penhayar dor ya kita kan cikong kini jadi nah tak kadau wat aila gelade belum ku kita belum kini kiman penhayar dor ya kur hari ini belum ku kita kirishat kini belum ku kirishat cakur pantai, pan snack, pan gram yang ikut kita. Amdan nak away kalang kelenti pantai kalau gur lantang nak kecing snack jauh bunyi. Nata kadau ladangi ngila long bunyi, gini bersoto bangi dan dia kata kecing kekli kabasher kai. Haladi, nama pihak long idol. Pihak long set example, pihak long senang yang ikut di bersama. Nak kata kadau ini berlong ada karo dia kecil kum long. Tehak bayi ni berkini kesejam. Ngaslau penambah. Nak kalian juga ke HADC. Oh ilayo yang kiangan yang ini kesenam kibaladap. Hari ngaslau penambah. Susi anu menta kikur ki barangban wan ban register apa jom council kidam dan tak kumban nyok ho tam ni tinggi guys ham bang kitur ya tadi kesenjok ba guys ham lomba kadi kesenjok kinai lang ka jeketu ba pen yele wan ban register apa council lese kita kian yela bandan ka jingduna ini kloi ban priang ba phi phi yang ia kata kacing tuna ban lemba kacing peni je phi ingin rectify ke kata tuna namar ka thau priau kane ka tuna sudah ini ban kenal kata ubriau na belum perfect kenal la do ubriau 100% perfect. He is not a man, he is a god. Only God is 100% correct. Nata kata boleh ya ke Bible priang ya ke Bible God is 100% correct. We are human being. Tek aany masna abo KHDC lese. Kalau benar kajengna. Yes, ni priang dia kata kajengna. Regi kloy ro priang dia kajengai jenggot jempi way by way. Bila panai direct segi ni bila panai lang makas jengkor. It doesn't matter. Belelai.